Tše ke ditaba tša sepedi tša SABC thwi go tšwa Auckland Park, Johannesburg. Re thoma ka dihlogo tša tšona. Even since go diraga this thing, I was watching the news. Akzanka ka bona even President a bolela ka di. Ngwana wa mengwaga e 10 Lesedi Maboi yo a bolailwego ke dijo tša go tšwa Spazeng ka Alexandra o boloketšwe ka Phiring Malaineng ka Limpopo. Thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le Augustine Letlalo. Tirelo ya poloko ya ngwana wa mengwaga e 10 Lesedi Maboi yo a hlokofetšego ka morago ga go ja dijo go tšwa lebenkeleng la Spaza tšeo go belailwago gore di na le mpholo le phethilwe. Maboi o bolokilwe motsaneng wa Phiring Malaineng ka ntle ga Oregstad Limpopo. O hlokofetše beke ya go feta ka morago ga go reka dijo go tšwa lebenkeleng la Spaza ka motsesetoropong wa Alexandra. Mosetsana wa dingwaga di le 10 Lesedi Maboi o tlhalositswe e le motho yo a neng a le botlhale. Lelapa la gagwe le utlwile botlhoko thata. Ba re puso e tshwanetse go batlisisa madirelo a go rekisiwang dijo tse di kgotlhelegileng kwa go one. Maboi o tlhokafetse beke e fetileng morago ga go ja di-snacks tse go begwang di rekilwe kwa Spaza shop. Ke nagana gore actually the president himself ba tshwanetse gore tabe very serious because even since go diraga this thing, I was watching the news. Akzanka ka bona even President a bolela ka this thing. Mong wa Spaza shop o a neng a tsenetse tirelo phitlho ya gagwe a re puso e tshwanetse go batlisisa dikgetsi tsa ditiragalo tsa dijo tse di sa siamelang go jewa. I'm killed some people and do this sighting. Please, I request people and especially the government is main have a factory. Small Spaza is a bring is a stock. I think so is a Spaza is not have a problem. This side is a bring is a stock. It's a big factory, a big boss. Please, I am accept that this is a South Africa government is a make sure that this factory and something is no such thing is expired and what is this is not right. Lefapha la Thuto kwa Gauteng le beile molao wa nakwana go emisa barekisi kwa dikolong le kwa ntle ga dikolo. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Phiring Malaineng. Go sa le bjalo Union ya Afrika Borwa ya mabenkele a dispaza e dirile boipiletšo go badudi ba naga go efoga go hiriša dijarata tša bona go ba dikaratšhe bjalo ka mabenkele a dispaza. Badudi ba bangwe ba Mangaung ka Free State bao ba bego ba hiriša mafelo a bona mengwaga e mentši go badudi ba dinaga di šele ba ngongorega ka gore bahiri ba bona ba feleletša ba ba laola. Barutwana ba ka bago 127 go tšwa profenseng ka bophara ba hweditše tlhokomelo ya kalafo ka baka la go gononwa ga mpholo wa ka dijo mo bekeng ye. Ditiragalo tša moragorago di gapeleditše badudi ba Mangaung bao ba sa kgotsofalago go tswalela mabenkele a batšwa ntle le mabenkele kgoparara go ralala le profense. Ha ba sa ba khutlile university le di-environmental health practitioners tlameha be bona ba thusetsang ka ho regulate dishopo tsena ka ho sheba di-stoko ho sheba batho ba orderang ho bona no ba regulated hantle ke re ba rutuwe sekolong hore na di-regulation tseo di checkwa jwang. Ke batho ba ratang ho itaola ha o ba hiriseditse banka e se ba bona ba batlang ho beha melao ya bona le ha re ba jwetsa ka taba ya hore ba patale rente e rona re hlokang e kana hobane a ke re jwale ba etse lebenkele e bile ba dula ka hara lona. So ha re ba jwetsa hore ba etse dintho ba patale tšhelete e rona re nahana hore e ka ba hantle for motho a dulang le lebenkele ba batla ho ipela e bona ba e batlang. Matswantle ba ngile qete ha o kena ka haro makishini a rona mo ebang ba sebetsa mona mo reng ke kgwebo tse nyane haholo mo ebang ha ona melao le melawana e beuweng hore ba shebuwe rona ba etsa kgoba ka mofuta ofe. Hoba sebakeng seno ha ona motho ya shebang rona ba etsa eng, ha ona motho ya lekolang hore na ba rekisa dijo tsa mofuta ofe, ba robala le diphoofolo ka dishopong, ba kopanya meriana le ditjhefu le dijo e ba moferefere fela o mongata. Hape ba tseba hore tšhelete e ngata empa mmuso ha wa sheba mono hoba o shebane le dikgwebo tse batlang di le kgolonyana.
Kgoro ya thuto ka Northwest kgopetše barekiši ba mebileng go tiišetša polokego ya dijo tšeo ba di rekišetšago le go hlokomela dijo tšeo di feletšwego ke nako go tiišetša polokego ya barutwana bao ba rekago ditšweletšwa tša bona. Se se latela morago ga go amogelwa bookelong bja Selete bja Lehurutse ga morutwana wa mengwaga e 13 kgauswi le Zeerust. Morutwana yo o ile a lla ka lehlatšo le letšhologo. Go kwagala gore ba rekile matšhaya le tšididi go tšwa go morekiši yo a rekišago ka ntle ga sekolo sa bona. Lefapha la Thuto mo Northwest le kopile batho botlhe ba ba rekisang ka fa ntle ga dikolo go netefatsa fa dijo tsa bona di sa bola ebile di babalesegile gore barutwana ba ka dija. Sekolo se ne sa kaya gore morago ga go fitlhelela tshedimosetso eno se bile sa tsaya kgato ya gore ba ntshe barekisi bao ka ko tikologong ya sekolo. Mme re ka kaya gore sekolo se ga sena tuck shop mme ebile ga se sekolo se leng gore se amogela NSNP. Mme re le lefapha re rotloetsa thata barekisi gore ba nne ba tlhola matlha a leng gore ke a leng gore di product tsa ba di rekisang ga di a tswa mo nakong. Lefapha la boitekanelo mo profenseng la re barutwana ba babedi bano ba kokotlelesega mo bookelong bono mo ba amogetsweng gona. The two girls are reported to have eaten the popcorns on Tuesday and fell ill while at home on Wednesday. They were taken for consultation on Thursday with vomiting, diarrhea, abdominal cramps, and general weakness. They are currently admitted in the hospital female ward and are stable with complaints of abdominal cramps and diarrhea. SABC News e lekile go buisana le batsadi ba barutwana ba ba amegileng fela maiteko ao ga atlega. Itumeleng Khajane, SABC News, Lehurutse. Badudi ba Extension 39 ka Mahikeng Northwest ba ipiletša go balaodi go tsentšha ditlabela tša go sepetša meetse a pula ka tikologong ya bona. Badudi ba re ka sehla sa dipula dintlo tša bona di tsenelelwa ke meetse a mafula gomme dithoto tša bona di a senyega. Se se latela morago ga gore motse Mošate, Mahikeng le dinaga mabapi di itemogele dipula tše maatla go tloga bošegong bja go feta. Bontši bja badudi ba šetše ba lobile dithoto. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le go DTT. Go latela kakanyo ya maemo a boso, Thobela. Le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba
le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba. Le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News, lentšu la gago, re ikemetše, ga re tšee lehlakore.